Inggih sisir sareng sami santukan iki sampun akeh saling ranjing zoom nggih. Nah, pembelajaran rahenane sani mangkin niki jagi baca kekaliten nggih. Nah, niki ngira-ngira sareng sami ngaturang panjenjali umat nuwun nggih. Inggih kaliten. Om Swastiastu. Inggih sisir sareng sami rahajeng siang nggih. Punapi gaterane becik nggih. Inggih, dumugi becik mate sami nggih. Taler niki Ibu Aktia nggih, sisih sareng sami mangdek kena keten nggih. Elingan jaga kesehatan keten nggih. Antuk perhatian napi, jaga jarak, napi malih nganggen masker, taler cuci tangan nggih. Dados nyane nike laksanayang protokol kesehatan keten nggih. Nah, taler nike mangga sampeyan tetep semangat keten nggih. Inggih. Inggih sareng sami sane mangkin sedurung niki ngawit nggih ngiring irage ngaturang doa dumun nggih dumugi napi sane pacan kemargian kahanane sane mangkin presiden memargi antar nggih. Inggih ketua kelas pimpin numun Doa ngawit. Doa puput. Inggih sisih sareng sami nggih punika iwau irage sampun ngaturang doa nggih. Nah sane mangkin Ibu jagi ngabsen dumun nggih. Nah napi ke samian sampun nagingin absen link absen ring Google Classroom nggih. Sampun, Bu. Nggih. Inggih yen wenten durung nali jebos ke dagingin linknya nggih. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, sisih sareng sami. Nggih. Sedurung lantur nggih, mangkin Ibu jadi metaken dumun nggih. Nah, ini pepelajarane sane sampun daun niki nggih, sire kari eling utawi inget nggih. Ini pelajaran napi sane irade pelajarin daun niki nggih. Sire kari eling, lurus mesware. Yang, Bu. Tina. Inggih ada Tina, lurus mesware. Teori paribahasa, Bu. Inggih becik pisan punika nggih yen daun niki irage sampun ngajahin indeks paribasa Bali kinten nggih dados ni teori-teori paribasa punika pacang wiguna pisan ring rahenane sani mangkin nggih santukan napi santukan teori-teori punika pacang kaanggen nyelehin paribasa sane wenten ring karya seni utawi lagu pop Bali kinten nggih santukan rahenane maksud irage pacang melajahin indeks paribasa Bali ring karya seni nggih. Nah, sane mangkin Ibu jagi nge-share PowerPoint-nya nih nggih. Nah, iki nggih paribasa Bali ring karya seni peparikan lan wangsalan kinten nggih. Nah, ini ketujuan pepelajarannya nih nggih. Nah, sanika pertama parisisir punika nemuang contoh lan makna paribasa Bali sane wenten ring lagu pop Bali nggih. Kaping kalih punika mandingan peparikan lan wangsalan kaping 3 punika ngarianang contoh wangsalan lan peparikan sanesiosan dalam kaping 4 punika presentasian paribasa Bali napi sane wenten ring lagu pop Bali kinten nggih. Nah, sedurung lantur niki wenten pitaken nggih. Yang, Bu. Inggih durusang suara. Yang, Bu. Inggih. Wendy. Bu, dadosan teori-teori lihang minggu ane lintang menangki ke praktekan ring nganalisis video lagu pop Bali boleh. Inggih becik pisan punika nggih Desi nika nggih mataken nggih. Nah, yening
teori-teori sane sampun kepulihan ring rahit nani sampun lintang nike nggih mangkin nike keanggen nyelehin paribasa dan wonten ring karya seni lagu pop Bali kinten nggih. Sampun nggih Desi? Sampun? Sampun Desi? Nggih, sampun. Sampun, Bu. Nggih, ning sampun nggih. Nah, Sampun. niki uratian nggih terlebih contoh lagu pop Bali. Sampun, Bu. Nggih, nggih. Sane mangke Ibu jagi ngicen nike Sampun. contoh lagu pop Bali kalih nggih. Nah, nike malih jebos nike selehin nggih berdasar antuk penguruhan paribasa sane kepulihan ring pelajahane Daud niki kinten nggih. Niki mangke Ibu jagi muterang videonya nggih. Terus niki Nah, inggih punika iwau kali video sampun Ibu puterang nggih. Video 1 lan kalih kinten nggih. Nah, indik video sane ka pertama punika nggih yen selehin nggih punika wonten lengkaranya nih beda uling lilakan melali ke kute dumadak jebeli nak muani satya kan kinten nggih. Nah, ring lengkara video punika yen arutang ring teori paribasa nggih nika ngranjing paribasa napi nggih turmane suksemanyane ring baris kuda utawi cecirennyane napi kinten nggih. Nah, sirusane uning durus mesuara nggih. Yang Wendy. Sira nika? Wendy. Nah. Wendy. Yang, Bu. Jurusan. Ring video ka pertama punika wonten paribasa peparikan Bu santukan cirine kuangun 4 baris Bu sane dados daging wanta baris 3 lan 4 madue saja AB. Inggih becik pisan punika nggih gek wedi jege bulan nggih. Nah, sapunapi sane liyana? Patuh Bu. Patah. Inggih, patah ya nggih. Nah, yen selehin nggih. Nah, nika patut pisan tadi bahasne ini nggih. Yen ring lengkara video ka pertama nika medaging kewangun antuk petang baris nggih baris ka pertama lang kalih punika kuasane sampira 3 lan 4 nika kuasane daging nggih. Kalau niki daging saja AB kinten nggih. Dados niki ning alta teori paribasa punika ngranjing peparikan kinten nggih. Sampun nggih? Sampun. Nggih, saturang indik video sane kaping kalih. Nggih, nika wonten lengkara bangkung ngamah gula klingkang-klingkung jalan Gula. Nah, nika yen uratia nggih lengkara ring video punika ngranjing paribasa napi nggih. Langsung semanyane baris kuda utawi kecirennyane napi nggih. Asira sane uning durus mesuara nggih. Yang, Bu. Asira nika. Oke, Dek Tina nggih, Dek Tina durus sang suara. Yang Bu, Iya, Dek Tina. video nomor 2 punika wonten paribahasa wewangsalan Bu. Santukan madue ciri kawangun 2 baris. Baris ka pertama sampiran, baris kadua suksemanyane. Inggih, becik pisan punika nggih cayusane Dek Tina nika nggih. Nah, sapunapi sane lianan? Patah nggih? Patuh Bu. Nggih. Yen selehin nggih patut pisan nika sekadi napi sane iwau basang sareng Dek Tina nika nggih. Yen ring video sane kaping kalih nika wonten lengkara utawi kuangun antuk kalih lengkara kinten nggih daging saja AA kinten nggih. Baris ka pertama nika kuasane sampiran lan kaping kalih punika kuasane daging nggih dados nih yen uratian niki anu kang ring teori paribasa nika ngranjing soroh wewangsalan kinten nggih. Nggih. Iki sampun ngerti nggih?
Sampun. Sampun, Bu. Nah, ini sampun nggih. Nah, saking lagu pop Bali punika nggih, para siswa presiden minayang peparikan lagu wangsalan. Nah, pi pebinayannya nah nika iwau al-aliti sampun munggahan nggih. Ini wangsalan nika kewangun antuk kalih baris. Kalau tadi saja kinten nggih. Nah, ini peparikan nika kewangun antuk petang baris dalam kewangun antuk dalam wenten nyanyi ABAB temani itu suksemanya nih wenten rin baris 3 lah 4 wenten nggih niku pebinayan nyanyi nggih. Nah, kalem niki ngerangi niki ring lagu pop Bali punika nggih kalem pengertian teori sanes sampun kepulihan daun niki nggih. Nah, sisih pajang presiden mekarya contoh peparikan lagu wangsalan sanitiosan nggih antuk merhatian api. Berarti yang ceciren nyane, ceciren api, ceciren saking wangsalan lah peparikan. Kinten nggih, ya dengan ala-ala teh sampun uning ceciren nyane, sinah sampun presiden makarya contohnya. Kinten nggih. Sampun presen nggih? Sampun, Bu. Nggih, yening sampun sali mangkin indayang urusan uratian nggih. Nah, malih jebos niki jadi kitchen video lagu pop Bali nggih. Nah, niki sedurunge Ibu jadi nge-share LKPD-nya nih dumun nggih. Nah, LKPD niki jadi ke anggen nih ke publik dagang nggih. Nah, niki nggih sampun Ibu share LKPD-nya nggih ring WAG nggih. Dados nih malih jebos nike nggih. Uratiang nike nggih tur maning blik bagang nggih. Nangis sedurunge mangkin Ibu jadi muterang videonya nih kinten nggih. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih niki videonya nih nggih. Nah, inggih punika iwau nggih kali video A lan B sampun puterang Ibu nggih. Nah, video kalih nika nggih video A lan B punika sampun medaging kumpulan-kumpulan lengkaran nyanyi nggih. Lengkaran-lengkaran punika pacang nika selehen kinten nggih. Nganutin ring LKPD sanes sampun Ibu share iwau nggih. Nah, niki pitaken-pitakennya nggih. Nah, pitaken niki dadosne niki cawis niki nggih nganutin niki pates sekali LKPD sanes sampun Ibu share wau kinten nggih. Nah, niki nika blik bagang tur cawis pitaken iwau nggih sane Ibu sinahang nika manut LKPD saran kelompok sanes sampun Ibu wentuk nggih. Nah, kelompok 1 lan kalih nggih. Yen para presisia sampun kinten nggih para sisir presiden ngerereh informasi utawi data ring DJ kemanten dados nggih ring internet nggih ring buku nggih. Nah, ini sampun ngomolihang data-data punika rarisang nika malih blik bagang sareng kelompoknya nih soang-soang nggih. Nah, nanging elingang dalahnya nih wantah dasar menit kinten nggih. Yen sampun usan berkarya wau nika presentasi kinten nggih. Nah, pinter pitaken nggih. Enten? Enten? Bu. Enten nggih? Inggih, yen nenten mangkin durusang nika meblik bagan ring soang-soang kelompok nggih. Manut PD sanes sampun nika iwau Ibu
share nika ring WA kinten nggih. Nika catet napi cawisannya nggih. Yen nika pitaken dados nika takenang sareng Ibu. Nggih. Nggih Dorosa. Kelompok 1. Wenten pitaken nggih. Inggih wenten Bu. Nggih, sira nika. Wendy. Wonten Bu. Terus Wendy napi nika. Salian bahan ajar dados ring Google Bu. Inggih, becik pisan punika Wendy nggih. Selian ring bahan ajar nika sanes sampun Ibu share iwau nika nggih. Informasi nika dados nika rereh nika ring DJ kemanten nggih. Ring buku dados, ring internet dados nggih. Ring Google dados, ring sampeyan nika dados nggih. Nggih. Sampun nggih Wendy. Nggih. Sampun Kelompok Bu. 2 sampun api nggih wenten pitaken. Kelompok 2. Nenten. Wonten Bu. Inggih. Oke, sisi sareng sami sadaya makin durus memblik bagan dumun nggih ring suang-suang kelompok. Nggih, nggih durusan. Nggih, harisang dumun nggih memblik bagan nika. Timpal-timpal lan ini soal nomor 1 punika wenten video A nika peparikan nggih lan video B nika wangsalan nggih. Nggih, patut yen nomor 2 pinane kencingaken saking wangune nggih. Kelompok 2 ngiring diskusi nggih. Nomor kan 4 baris nggih. Nggih, wangi 4 baris ngiring diskusi nika lantuk wak. Nggih, sisi sareng sami punika tapi kobat nggih kelompok 1. Wenten. Wenten. Ya, kelompok 2 yani wenten pikobat dados takenang sareng Ibu nggih. Nggih. Nggih durus numun jaga nika karyanang sawisanyane nika nggih ring buku nggih mari jebos wau nika presentasian kinten nggih. Nika dados ring WA nggih. Nggih durus mau beli bagan numun. Timpal-timpal ring meblik bagan ring WAG. Ring. Nggih. Timpal-timpal ngiring memblik bagan ring WAG. Inggih. Nggih. Nggih. Kelompok 1. Inggih kelompok 1 wenten pitaken. Wenten kelompok 1. Jadina wenten pitaken. Minat nika nomor 1 ngantos nomor 4 nika sampun presiden nyawis nggih. Sampun. Kelompok malih Wendy. Sampun api wenten pikobat nika utawi pitaken rikala nika ngarianang tugas nika. Wenten Bu. Dan minat nika sampun presiden nyawis nggih. Nggih. Inggih santukan nika sampun samya niki sama karya nggih.
Nggih, ning sampun nggih. Nah, santukan iki galahnya nih kalau niki sampun telas nggih ini publik bagannya nih nggih. Nah, sane mangkin durusang nike presentasi kinten nggih. Indayang soang-soang kelompok nike presentasi nggih kelompok 1 lan kelompok kali. Wau nike wenten sane nampenin. Nah, kaping entak itu wenten sane nyutetang kinten nggih. Nah, mungkin saya nika kelompok 1 numun nggih sira sane ngangganin. Nggih durus Mas Suara. Yang Bu Wendy. Inggih durus Wendy. Inggih suksema antuk galah saking video A lan B punika mendaging paribasa sane malianan. Video A wantah ngangge paribasa wewangsalan sane dados daging baris kedua. Indek video B punika medaging peparikan. Daging ring baris 3 lan 4. Cara mandingang peparikan lan peparikan yening wewangsalan kuangun 2 baris sajakne AA yening peparikan kuangun 4 baris sajakne AB suksema. Inggih bajik pisang punika nggih wau Wendy nika ngangganin kelompok 1 sampun ngunggahang hasil diskusinya nih nggih. Nanging sedurung niki wenten sane nampinin mangkin lanturang dumun ring kelompok kalih nggih. Nah, sira kelompok kalih sane ngangganin nggih durus Mas Suara. Yang Bu. Sira nika? Desi Bu. Inggih Desi durus Mas Suara. Inggih susema antuk galah. Indik nomor siki lan nomor kalih cawisane pada sekadi kelompok. Nggih, Desi. Pada sekadi kelompok siki. Nggih. Sane malianan wantah nomor 3. Contoh peparikan lan wewangsalan sane siosan. Peparikan becerik mebasa manis bungkuk pedok sedek ditujuh bajang cenik kenyemne manis selat tembok mekita nyujuh. Contoh wewangsalan celebingkah batan biu bumi linggah ajak liu. Inggih, bacik pisang punika nggih kelompok kali sampun ngundahang hasil diskusinya nih kenten nggih. Nah, nanging niki sedurung lantur nggih. Nah, kelompok 1 kelompok kali sampun ngundahang hasil diskusinya nih kenten nggih. Nah, sane mangkin sira sane jagi ngicinin penampen dumun nggih. Sedurung Ibu sane ngicinin penampen durusang niki alalte sanelianan dumun nggih ngicinin penampen. Sapunapi penampilan saking kelompok 1 lan kali punika nggih. Sira presiden nggih durus Mas Suara nggih. Siang Bu Andini. Sira? Andini Bu. Inggih durus Andini. Anut tiang kelompok 1 lan 2 sampun becik. Santukan cawisan pedastur sampun manut ring teori paribahasa. Inggih becik pisan punika nggih wau nggih sampun wenten nika ngicinin penampen nggih. Nah sane mangkin sira sane jagi ngicinin penampen sane lianan dumur nggih. Terus Mas Suara. Bu Tina. Nggih, Dek Tina nika durus Mas Suara nggih, Dek. Inggih sukses antuk galah. Sani mangkian titiang ngicinin penampen indek penampilan kelompok 1 nggih. Nggih. Nika sampun becik nggih. Cawisane sampun patut. Sampun anut ring teori. Yen ing kelompok 2 taler punika sampun becik nggih. Cawisane samian patut inggih suksema. Nggih, becik pisan punika nggih nika G Andini sampun ngunggahang penampen nggih. Cawisannya nih sampun nganutin ring teori-teori sane sampun kepulihang daud niki nggih. Dadosnya nih kelompok 1 kelompok kali nika sampun becik sampun jangkep kenten nggih. Kenten taler sane ngicinin penampen sampun becik kenten nggih. Indayang makin ngicinin kelompokan dumun nggih. Inggih sisi sareng sami punika nggih wau iraga sampun menika meblik bagan nggih. Nah sane mangkin nggih sira sane jagi kayun nika nggih ngicinin pemicutet nggih napi sane kediskusiang iwau kinten nggih. Sira kayun lurus suara nggih. Yang Bu. Yang Bu. Bu, Kerti Bu.
Tiang Tina Bu. Inggih, Sukerti dados. Sane kapolihang ring diskusi punika wantah nganalisis video A lan B. Membinaan A punika wangsalan B peparikan. Carane pandingang yening peparikan kesusun 4 baris, sajane AA, AB, sajane AA kali daging. Indik makarye contoh mang Nah, minat niki Sukerti wonten gangguan sinyal nggih. ada yang ciri-ciri paribasane. Inggih. Sampun becik pisan punika Sukerti nggih, sampun nika ngicinin napi nika pemicutet indik hasil diskusi alite sareng sami kinten nggih. Nah, icinin kula kanuwun nggih. Inggih sisi sareng sami Ibu ngaturang suksema pisan nggih, sangtukan alit niki sampun samian niki disiplin nyarengi pepelajaran puniki kinten nggih. Nah, nangis durung lantur niki nggih. Sane mangkin sira sane presiden ngicinin pemicutet nggih utawi sira presiden nyutetang indek napi pepelajahane sane sampun irage pelajahan rahinane mangkin nggih. Sira kayun lurus suara nggih. Tiang Bu Wendy. Sane lanang nenten nggih. Sedurung Wendy niki jane nyawis niki. Yang Bu. Nggih Wildan temen nggih. Nggih Wildan lurus suara. Rahina mangkin irage sampun melajahin indek peribahasa Bali. Carane nemuang contoh lan suksman paribahasa ring lagu. Wangsalan. Laris demonstrasikan ring paribahasa Bu. Nggih. Nggih becik pisan punika nggih. Wildan nika sampun nyotetang nggih. Wenten sadalianan nggih. Yang Bu Taruni, yening manut titiang rahina makin irage melajahin indik paribasa Bu. Utamane bahasa ring karya seni lagu pop Bali, taler melajahin peparikan lan wewangsalan inggih suksema Bu. Nggih, becik pisan punika nggih. Iwau nika Taruni sampun ngisinin pemicutan. Kinten nggih. Wenten sadalianan nggih. Wenten? Wenten sadalianan? Enten Bu. Tetina? Nenten. Tetina? Wenten? Enten Bu. Nggih. Patah nggih? Patah. Patah Bu. Becik pisan nika nggih sekali cawisane Wildan nika nggih sampun nyutetang nika sampun becik sampun jangkep nggih. Yen raherane mangkin nggih iraga nika sampun ngajahin indik paribasa Bali ring karya seni lagu pop Bali. Enten nggih. Pertama nika nemuang contoh lan makna ring paribasa sane wonten ring lagu pop Bali. Dalem nika mandingan peparikan lan wangsalan sane wonten ring lagu pop Bali. Dalam nika makarya contoh peparikan lan wangsalan sane siosan. Dalam nika presentasian tapi paribasa sane wonten ring lagu pop Bali. Kinten nggih. Nah, sane mangkin ini pemargin pembelajaran iki sampun becik pisan nggih yen Ibu sampun sinyakin nika nggih. Samian sampun aktif, sampun napi disiplin kinten nggih. Wonten sani metaken, wonten sani nyawis, wonten sani nampe nggih. Samian sampun aktif kinten nggih. Nah, Ibu Aptiang nggih rahinane sani jagi rawuh niki mangga pelajaran mincap kinten nggih. Mangga aktif malih kinten nggih. Dalam iki elingan tetap semangat kinten nggih. Nggih. Inggih sekarang sami. Nah, sani mangkin nggih durung lantur niki. Wenten pitaken nggih? Nenten Bu. Inggih yen nenten niki Ibu jagi ngicinin evaluasi kinten nggih. Nah, niki evaluasi niki Ibu sampun karyanan ring Google Form nggih. Dados niki mangkin Ibu niki share niki ring WA nggih. Malih jebos nika karyanan niki santukan niki wonten dalah nyanyi nggih. Nah,
Iki. Sampun Ibu share. Gitu nggih. Mari jeblos niku elingang karyangan. Nggih. Pinten pitaken nggih? Nenten Bu. Iki ini nenten. Ini pepelajaran Nenten, Bu. niku lanturang indik nyelehin prosa Bali Purwa utawi satwa. Nggih sayagang niku ring jero soang-soang kinten nggih. Nggih, Bu. Nggih sisih sareng sami sane mangkin nggih wantah amunika domun pelajaran rahenani sane mangkin nggih sedorong lantur nggih ngiring pupuk doa domun nggih Ketua kelas pimpin nuhun nggih dumugi napi sane irage pelajaran dalam niki presiden mawiguna kinten nggih. Nggih ketua kelas pimpin. Menurut kepercayaan masing-masing, doa ngawit. Doa puput. Inggih sisi sareng sami wantah amunika dumun nggih pelajaran rahinan sani mangkin Ibu nunas angkure yen wenten kekirangan Ibu nggih utawi keiwangan Ibu nggih. Nah elingan niki sate jaga kesehatan nggih. Tetap semangat enten nggih. Nah inggih sareng sami mangkin puputang dumun pelajaran iragane sani mangkin nggih antuk parame santi nggih. Ngiring kawitin. Om Santi 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 Om. Om. Inggih.